Ngisathanda nje ukubingelela ubaba umfundisi ekseni, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela abantu abasha eSunday School kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu osivusile bazalwane, okhulumayo phambi kwenu mama Bhena, ngiyakholwa ngenzela umusa. Ngibonga nje bazalwane ukusindiswa, nami ukuthiwa ngisindwe ekuguleni kwenyama bese kuyosinda umphefumulo wami ukuthi ungaye ekufeni. Kunomhlabelelo esasuhlabelele sithi okholwayo indodana kaThixo akasaye kufeni kodwa udlulile, ungenile kuphileni ongunaphakade asoza afe. Manje ngiyabuka nje uNkulunkulu bazalwane esenzela umusa, esinikeza ifa elingunaphakade, ifa esingeke silephucwe umuntu, kodwa lithi lenkosi kwiRevelation noma kuSambulo, nolemukelayo ke lento esinikelayo osazoyimukeliswa kuthiwa uloyo omukelayo kuphela obonayo. Amen. So ngiyambuka uNkulunkulu bazalwane, ngikhumbula ngelelanga kwathiwa kukho abantu abasha, ngiyacabanga mhlawumbe nobabujali besasomuntu omusha lesesikhathi, kwathiwa bangene kwi-fasting. Hayi nami ngathi awuthi ngibajoyine nje ngene ku-fasting ngibasupport ngomthandazo. Bazalwane into eyenzeka lapho kwathi mangabe ngeSunday ekseni sifike enkonzweni kuyakhonzwa, hayi kanti mina bengingenile nje nami abafazayo uNkulunkulu ukuthi kusenjalo. Ngisathi ngiyalala ngiphendule ngibhele, kungalaleli ngiphendule ngibhele, hayi ngiyibone lenyoni lena idavu lokho nje kanje. Uyabona uma ufuna umntwana ukumupha something bese ubona ukuthi ngathi akaphaphathi izandla uthi ngimnike noma ngingamniki, nayo yayenza kanjalo lamehla mali ithi kanje iphindi ithi kanje. Ngase ngithi hayi Nkosi angazi ukuthi ufuna ukuthini kimi. Ayi bazalwane, into eyenzeka lapho kwase kuthiwa kwamenyezelwa kuthiwa bonke abantu abalahlekelwa ama cellphone abeze phambili. Bahlala phansi abantwana baNkulunkulu belahlekelwa ama cellphone. Mina ngase ngiyahamba ngabona nje kunegap engathi kwasukuma bathu abawu4 kwasale 1 minute. Abanye abangafuna ukuzivala lesikhala, bama futhi ngapha bashiya isikhala. Ungaphatheka kabi ngihleli phansi, abantu bahleli abazalwane abafuna ukuvuma ukuthi kushuthi abalahlekelwa. Ngasukuma mina ngazovala lesikhala, iline yasiyajoyina yavala isikhala, kwaba uline obukekayo. Kodwa ke manje kukhona lo Emile bazalwane wayebamukelisa accordingly okubafanele, ukuthi kwakuyini wena ukuphelwa ubona ukuthi umukeliswa ini. Umuntu ekhangeza adlula akhangeza adlule. So ke kwaba khona ke nalo group yabazalwane engazange ivume ukuthi injani ilahlekelwa ama cellphone. Manje ke umntana uNkulunkulu efakaza, nami ngithathela ufakazi bami omningi. Ufakaza ngani? Ukuthi uzazi ukuthi ubizelweni. Into ezokwenza ukuthi umuntu amnxusa uNkulunkulu aye kuJehova athi Nkosi ngicela uwembule inkonzo yami ongibizele yona, ngoba uthe yebo uthe asenze izizwe zonke zibe ngabafundi, kodwa uma kukhona okunye Nkosi kwambule. Manje ke le ndaba yokuthi kumbuleke sizoncedwa ukuthi sivume ukuthi Nkosi iconnection yami nawe angiyizwa, ngoba akakwazi ukukhuluma umoya engcwele endaweni engcolile, futhi akakwazi ukukhuluma nathi umoya engcwele ayambula inkonzo yami neyakho ukuthi wena uphathisweni uma kungana connection. Ngayibuka lento ukuthi okay, indaba la kulahleka umoya engcwele. Manje abazalwane abafuna ukuya phambili bavume ukuthi balahlekelwe umoya engcwele. So ke bazalwane, umthandazo wami ukuthi sisekhona la, yazi uma wethu uNkulunkulu imuphi uthi obuzayo, imuphi umyalo omkhulu kuneminye, uthi uNkulunkulu uthando. Uyazi ungenzeke namhlanje ekseni ngabo 5 uthi ngithi Nkosi yazini ngabheka ngathi usekuJune angaze ngiphume ngiyokwabela abampofu estradini ikhofi netiye nesoup. Hey, lento ayijwayelanga. uJune manje akumelanga phela uJune ngingazange ngiphume ngiyokwabela abampofu. Ngiye ngizwe kangcono uma ngabe kuphela unyaka nami kukhona into engiyenzela uNkulunkulu, kwaba khona umuntu othi ngiyabonga estradini noma epakini. So bazalwane, ngiyanthanda nje kakhulu. Xolise ukufika late, ngivuke ngageza imoto obingcolile besibuye eplazini ngale koAmastrali emhohelo. So iyangcola, ngavuka ngayigeza ekseni ngoba ngazi ukuthi angeke ngihambe ngaye nje yana. Ngabuya isikhathi sesihambile kanti bethi ngizosikhava isikhathi, kodwa siyambonga uNkulunkulu sibazalwane sibe khona isixosi kuniphazamisa. Awuhlala phansi kujwayele uyazi perfect masifika nje siyahlala phansi emakhaya. So siyanthanda ke bangcwele nikhonze kahle,
siyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza naseRichards Bay. Nkosi yami bayazoma mkhumalo eRichards Bay asihlali nje udumisa azadumise yazohlala phansi singazange sisukume iyala le nto engaphakathi uthi ungahlala kanjani ungangidumisa ungahlala nje ungidumisa uhleli ayikho nje izitho zakho ziphelele zonke zomzimba nezinyawo zokuma khona abantu abafisayo ukusukuma bazalwane bamdumisa uNkulunkulu bambabaze bemile kanye naloyo osuke esihola ngenkonzo endumisa akasinede uNkulunkulu nathi sifunde kancane kancane ngiyanthanda kakhulu inkosi yomusa inkosisi.